Prvi puta su se približili našem 16-tercu i zabili su Belgijci. Romelu Lukaku, treći njegov pogodak. Nikada još u službenim kvalifikacijskim utakmicama Lukaku nije zabio pogodak za Belgiju i baš se to moralo dogoditi ovdje u Maksiminu. Ali da vidimo tu akciju u cijelosti ako je moguće. Čorluka, nikoga nema tu oko Perišića, ima rješenja, lijevo, desno, u aut, mogao je raditi šta god je htio s njom i onda okomito između Lovrena i Čorluke, defur za Lukakua koji lako obilazi Pletikosu i zabija za 1-0. Izbacuje to Vicel, pa sada Lukaku pobjegao je Lukaku, Čorluki ne može ga pratiti Kovačić, Lukaku ogradio se i Lukaku će zabiti drugi pogodak, druga kontra i Belgija ima nevjerojatnih velikih 2-0. Dva put su došli pred naša vrata. Čorluka, Vida, to je dobra lopta u sredinu i Kalinić, ali nespretno su reagirali naši, onda je zabio Krajnčar. Evo ga, 83. minuta, evo pogotka nade. Kasno je pao, ali ko zna, možda se možemo vratiti u utakmicu. Pogledajmo još jednom. Vidina lopta, oštra, na rub 15 metara, Kalinić je to skrenuo, prvi puta intervenira Courtois, ostao je sam Krajnčar i sjajno potegao ljevicom za 2-1. Havardom, Webom, a mi bi vrlo rado vidjeli ovu situaciju još jedan put ovdje. Gurnuo je loptu Mandžukić. Gospodine Web, ako ovo nije za najstrožu kaznu, onda ne znam što je. Majko moja mila, 89. minuta.